Maya payabak po kay kongan ang makiramdam karing radyo at manalbe king kakatamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banala misa para king piyesta ng San Felipe Neri, Pari. Antimurin, pagmasusyan tayang ngeni ing kanam maaldo ning novena para king solemnidad ng San Fernando, Ari, at patulunan ng Archdiocese ng San Fernando. Ingke katamong kapag masusyan ng Banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Cura Paroko ng Santo Cristo del Perdon y Caridad Parish, Villajolita, City of San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Mipuri ka San Fernando mal, ketang lagyo ni pabanalan, duwit ka patron ming kaluguran, ipanalangin me ing ketang balayan. King Laguni pa, poning anak ang poning banal espiritu, Amen. ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at ipanigabuta mo king ginu, king patawaran ang pong pasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampom pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanagapuko kang nuan a Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos a ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasa na king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, susundo mong yatad ding matampak keka king ligaya ning kabanalan. Ketang lugod apagkalubmi ke kami ing apining banal espiritu at tuneping maglapo king puso ng San Felipe Neri. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kami tunganing banal espiritu, mangnaman king alang angka. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libruding dapat daring apostol. Ing aring Agripa at Ibernis di natangla si Saria, bandalawan det pugayan ni Festo. Inyang miglang batnong bagya ka rin, abuklat ng Festo king ari ing kaso ng Pablo, nga na, ating meto nga makasukol keti, akalakwanan na pa ning administrasyon ng Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako at kanitang minta ko Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote at ding makatwareng Hudyo, ing kaso at inawad da kanako, ing sentensyahan ko ne. Dapot sinabi ko karela, king era ugali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing ipapatere, ing nino pamang taong bibintanganan dang pamikasala, hanggang eno akayarap, king husgado, rin bibintang dakeya, hanggang mika pamikatagon, ipagluwalo na ing kayang sarili, king bibintang dalaban kaya. Kanitang di natang laketi, eko pepa sayang panahon, agad-agad itang kabukasan, linukluk ko king husgado,
at inutos kong iarap de kanako ing tao. Inyang ikwarang meka piarap king husgado, alano mang inarap na numang karing pamikasalang isipan kong iapagda, ing karelang piyamanwan laban kaya, makainggil mong bukod king sarili rang reliyon, at tungkol king meto nga taong milagwan Jesus. Metene kanuing taong iti dapot pipilit ng Pablo king mabiya. E kubalo nung makanano kung atulan, ing pisasabyan na ita, inya kitang ko kang Pablo nung Bisaya karin ni Jerusalem, malitis tungkol karin bibintang da labang keya. Dapot ti Pablo, mina peralya, inawad na ing eya milalako gwardya at ing emperador, iya ing lumitis king kaso no. Inya inutos ko, ing gwardyahan diyang hanggang eke akwang aparalaking emperador. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Dios. king banwane pinili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ni Ginoo ingkeyang trono. Puryan me ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangataw puryan me, lagyo ng banal, o kaladwa ko, ing Ginoo kayayang puryan, sa blangkeya keka pepanabang emo sana kakalingwan. King Banwane binili ni Ginoo ingkeyang trono. Nung makanano yakatas ing banwa king yatu, makanyan kalawak ing lugod na karetang makitakot keya. Nung makanano yang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo karayo keya ing ringke katang kasalanan. King Banwane binili ni Ginoo ingkeyang trono. King banwane binili ning Ginoo ing keyang trono, at magariya king meto ketawan. Ikong masikan at mayupayang anghel, puryan ye ing Ginoo, ikong mayupaya at masikanan, maminto king keyang amano. King Banwane binili ni Ginoo ingkeyang trono. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing ginuman tabaya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Inyang may kapagalmusal nala, kitna ng Jesus i Simon Pedro nga na. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, migit kareni. Huwag Ginoo, palo mo ing kaluguran da ka, nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin ka na akong biserong tupa. Kitang ng kadwang ukdo kaya, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat ye Pedro, huwag Ginoo, balo mo ing kaluguran da ka, nga ng Jesus kaya, ingatan mo ring tupa ko. Kitang na kayang katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot ya Simon Pedro uling makatatlo na kitang kaya, kaluguran mo ko. May kibat ya, Ginoo, balo mo ing sabla, balo mo ing kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan sa sabyan ko keka, inyang kayanakan mo ika ing pablas king kekang sarili, at munta ka king lakad mo nung nuka bisang munta. Dapot potang tumwana ka, yatsyat mo ring gamat mo, at aliwaya ing pablas keka, at bidala keka king lugal a ekabisang munta. Sinabi na iti, ban ipawagana nung makanano yang matay Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing maya pabalita, ding kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa, baku kekongan. Maya payabak po among. Happy Easter po kay kayo. Happy Easter po.
malapit niya pong mayari in Easter season. Po, pila niya mo pong aldo kanyan. Pangaras na po ng Pentecoste, mayari ni ing panahon na ning pamanyubling mebye. Po. Pero po, meto po karing bagay, nung apansinan niya po, ining kwentong ini. Ini pong kwentong ini is part of the resurrection narratives of St. John. Anya pong kayari dang menasan king Tiberio. Po. Nung lawin niya po, as na ni kalwat itang ibanghelyong dudugtunganan nini. Po. Nano karakal detang aliwang ibanghelyong sinipit da. Bayo ya miras kening wakas ining kwentong ining karelang pamagulmusal. Actually po, may balik ta na king Last Supper. Po. King tauling apunan, karetang minunang ibanghelyo. Nung apansinan nyo po, anyang mga diye Jesus kang igpana. At ngeni, may balik tamo kening almusal. At kening almusal, ing mumunang kotang ng Jesus, kaluguran mo ko, kang Simon Pedro. Ang tinamong sasabihan kang Pedro na, ngening basala na ngega na gana. Ngening miyarina ing puyat at ega na ganang tudtud. Sigurado kang kaluguran mo ko. Po. Siguro iting metong karing bagi, apakalawin tamo king biyeta mo. After everything has been said and done, kayari ning gewa tamo, ega na gana, ingkotang. Po. Talagang may dapat larene, uli na ning lugod. Po. Kasi po ning kahi, there are many different reasons why we do things. But the main and pervading reason, dapat katamong Kristiyano, anyapin gagawan tala reni, alang aliwano ni ing lugod tamo, kingapong Ginoo. Emo kabudobligasyon, emo uling tradisyon, emo uli na ning akasanayan, sana. Kasi po ning kayi, itay makalungkot. We begin with love, we end up with just routine. Po. Ita pong uling akasanayan tana, anyapin makanyan taya mo pong tutuloy. Po. Anyapin din kayi, potang gagawan tamo itang kikatang gagawan, uling ning kayi ala ng lugod, ning kayi magdala pang pami pate-pate. Po. Magdala pang pami kaintindi ka rin tao. Po. Ning kayi magdala pang mga santinga bagay ka rin tao. Bakit? Kasi po, mila ko itang mumunang diling kailangan. Nano po ito? Itang lugod. Po. Kadwa, po, dung akit ye po yung kakatamong mumunang pamamasa, akit ye po, dening manungkulan civil, po, ampo pa po Pablo. Metong po karing bagay masala kini, it was clear to the Roman rulers until where their power was. Malino pong malino karela. Anya pong ikit na pong festo yung pisasabyan, tungkol king batas na ning Roma. Po. Nune, tungkol ka ring bage-bage, tungkol king reliyon. Po. Inggewa na, minatrasya. Po. Ningkay po, ningkay ngening panahon tamo, ing makalungkot yapin po ini. Po. Sometimes there is a friction between the church officials and civil officials. Bakit po? Kasi po ningkay, danabalo nung nukarin niya, mayayari ing angganan da, ang po pang nukarin niya magumpising angganan ding pisamban. Po. Ningkay pin po, makatula, sabi ko pin po, itamo pa kapanigaralan tamo ang gaya no ka rin ng pisamban. Po, tapong pisabyan yung canon law, sabyan na kekang gaya no ka rin yung kekang authority. Ingkutang, ila naman kaya baluda. Ngapin po ning kay, ring barangay o ring ausan tamong yening papalit na napin lag yung apong dong. Po, dati po, they were called Barangay Pastoral Council. Unayin pong huli pong makialam na po rin aliwa, balada po din aliwang barangay captain, uli pong barangay pastoral la, balada, under la karela. Yapin po, pelitan de po lagyo. Gewa de pong chapel pastoral council. O yung problema, bigla-bigla, ngeni naman po, pati chapel, buri na ning barangay, kaya. Ne po,
Anyapin po, ningkay po. Pero po, ini po yung makatulakin. Pota pong datang yung eleksyon, po, damdaman mo ngan, they are all invoking the principle of the separation of church and state. Po, sabi ko, balo din sasabihan da, po ta sasabihan diyan. Po, ining constitutional principle. Kasi po tandaan ng tamo, the principle of separation of church and state is a principle of law. Batas niya po ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Nasasabi ka rin kay katamong public official, they cannot set up a religion or can support a religion. Niya po. Ela po pwede ka nung manalakad o suporta king nano pa mang reliyon. Niya po. Anyapin po, potang lalapit tamo karela bilang opisyal. Niya po. We are actually invoking them as members of our flock. Po. Malaman mo po, makisabi ka, gang eya kapitan, paksabihan mi, as membro na ning bilang meto nga katoliko, meto nga kristyano, na sumaw. Po. Pero, po, mo sasabihan na we are compelling them because of their authority as barangay captain, as konsyal. Po. Bakit? Kasi po, that is in violation of the principle of the separation of church and state. And so, it's also true. Apat mo naman po, they do not use po, their authority to force anything from the church. Anyapin po dapat, anyapin po sasabihan kayo ni, lalong tamo, Ikristo mismo, anyang kayarap ni Ipilato. Po. Sasabihan ng makanyan kay katamong ng makanyan, ating kang kayo pa yan kanako, uling miyabye kayan, manibat king igpa, o ibat king bapo. Okay? You have authority over me because it was given to you from above. But that authority must always be exercised with love. Po. Patsya po ing upaya, whether it is civil or church, it is not exercised with love. Po. It is prone to corruption and violation. Anyapin po nung lawin nyo, po, gangnanan ding dinan, po, dinan batas. The law always falls short. Po. Anyapin po lawin nyo po, ngayon po, sabi da, potang eskwela, bawaling corporal punishment. Po. Pero po daramdaman nyo po rin aliwang matwas sabihan da, at tinatang may walaan yung leko da yung corporal punishment king eskwela. Po. Kasi, ngeni, bala mo maging masyado nung unruly rening anak. Po. Na bala mo, gana-gana, gagawan da. Pero po kasi you cannot legislate love. Mo po, anyapin po supposed to be. Po, in locus parentis nga naning batas tamo kareng teacher. In view of the parents, the teacher acts because it is supposed to be with love that they exercise it. Makanyan mo naman po ning kay makalungkot. Kapilan tamo po ating balita, aking balita. Po, ready pong parents mismo were the ones po, perpetuating po, abuse for their children. Po, karening cybercrime. Po. Ningkay po, itapunin kayong makalungkot. Kasi po bakit? In the end, being a parent requires exercise of love. Po. Anyapin parent ka kasi dapat luguran mo rening pigkatiwala ka. Po. Makanyan mo naman po. Utang pisasabihan la rin public officials. It is supposed to be out of love of country and fellow men that you exercise power. When it is no longer because of that, when it is only because of power that we exercise,
then something is wrong. Yan po. At yun ang maging problema. Andiapin po, king gana-gana, agyang po king negosyo. Yan po. Lalong tamo, rin kapag obra tamo, do we exercise yan po, love towards them? Kasi po in the end, being a good boss, being a good employer, cannot all be legislated. At suya naman po ketang nung pagmalasakitan mula, ampong luguran mula, ding taong magobra keka. And then finally, my dear friends, thirdly, the gospel ends with Jesus telling Peter how he would glorify the Lord. No? Sabi ng makanyan, potang tumuwa ka nga na aliwayng may bless keka. Yatsat mo rin gamat mo at idalada ka kitang nungnuka rin ka bisang muntang. Pero all of this will end with the words of Jesus. Tuki ka kanako. Tuki ka kanako. Sana po, itay metong abage tamo kakalingon king bietamo. In the end, it's not about where we want to go or where we find ourselves. It's about if we are still following the Lord. Ningkay po kasi tingaliwang tao, frustrated la, potang da I achieve, itang nuka rin la, buridang miras. Potang elami kayatin, karetang bagi atinda. O kaya potang apansinan da, miras la karetang lugal la, da naman talaga buri. Pero po king ka matutuanan, kay katamong Kristyano, ing dapat sukatan, simple mo. Wherever you land your feet, nuka rin ka man miras, nuka rin mo man akiting sarili mo. Dapat ingkutang mo king sarili mo. Naman nung buri mo kene o wali, ingkutang, kene bang nung nuka rin ko, makatuki ko king Gino? Did I serve the Lord well in my life? Ita ing meto nga bagi. That is one part of the ascension that actually challenges all of us. That even when we do not see Christ, hopefully we know that we are still servants of the Lord. And we continue to serve Him even when we do not see Him. Amen. Kapatad kang Kristo Jesus, manalangin tamo king igpatamong at subanwa, ami tubod king kayang anak, ingke katamong ari at mata sa saserdote, ami parangalan ka rin banwa, manatili pamurin king kayang pangataw, ban adalana katamong makirake, king kayang kadyosan. Nga tamong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king kapulungan ning Diyos, para lanos sa keya, ring kalam ning banalay Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang opisyal pampubliko, iparalanes sa karela ning Ginong Jesus, ing Espiritu ning ustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang sasalpantaya king tune Dios, pisan meto nga no sana, ning Espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing kaladwa king purgatorio, antimurin, ring kapatad tamong mayango na be, lalo na ring mayango na be, pauli ning COVID-19 at ning gera. Kapamilata ning kayang pamaytas, tayranos sanang Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasan da, ring sablang makayantabe kaniting kaurasan. Ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapagramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming.
karing miyayaliwang programa ning katamong radyo at ring makapusubali ng kapagnasan ning radyo ning katamong arkidiocesis. Iulino sana king karayanang maligaya ring katamong kapatad mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Hoy paming at subanwa, balong mo ring bilang ding pinili mong akayabe mo manggaman kapilan. Manano na sanang ding lagyu da ring sablang panalangin mi, at ding lagyu mi, mayakit la, king libro ning biye. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. May hahandog sa'yo, galing mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay papanalin. Muli kong handog, buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo, galing mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin. Manalangin kayo kapatad, manigakatamong daon matanggap lara paning Diyosig panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Hoy paming miglalang, sopan mo kami, ikeng midadaon kaniting sakripisyo ning kapurian. Banatok yan mi ing alimbawa ng San Felipe. Gawan mo kaming parating masaya, king kaming obra, para king ikaligaya ning kekang lagyo, at ikatula ding kaparaming tao. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin, Itasyo na rin puso yo. makatas nala king Ginoo, Pasalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. iti karapat-dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat tampong matuli ding purya nampong pasalamatan da kakapilan man nampong numan karin oig pa. Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Babayo ming banala kapulungan king balang panon, kapamilataning pamipaltomong, lalaki at babaying makapasubali king kabanalan. Babye patutuking alang kupas alugod, anggana king kapamilatan, agyagan da kami kapamilatan da ring biyedang bayani, at susopan da kami kapamilatan na ning alang likad ng panalangin, baan maging mabyetan da ning magligtas mong upaya. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, dalit ming ligaya mo, alang tuknang ngaming ening pupuri. Banal yan Ginoo, Diyos ning upaya, mibuyaing magwat inyat mo, kingpekang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, unyan, ing daratan, king lagyo ding Ginoo, o sana, king kakatas-katasan. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pagparalampumi. Itugtog ming espiritu mo, antimong titipang ambon kareting ayin mi. Pan para kaya kami magawalang katawan ng pongdaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya,
At bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamayla siyang kamatayan na. Kinuaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri. Piraso ning tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikongan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinuang ning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Uling iting kalis ting daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayong pong para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo panako. Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyang ngeni gaganakan mi o mapamakalulong ipaing kamatayan ang pupampamanyubli ng mebye. Darawon mi ake kay ting tinapening biye ang pupaing kalis ting kaligtasan. Lain mi pasalamatan ke kay pepalirian mo kaming matampang tala kadarapan mo ang pong sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi o ipaing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco Papa mi, Florentino Obispo mi, Pasiano kay kang Obispo Emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, at din sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ni kapatad ming minuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanayan ng pamanyubling mebye, idala mula at din sablang miyang nabye king pakalulo mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing tapat ng sposo, kambe rin nuan mga apostol, kambe ng San Felipe Neri, San Fernando, San Rafael at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka kekabaning panahon. Apurian ang pungapaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kambe ning kapanaligan ng pong lugod, manalangin tamo king ipa, karing amanong tiro ng Jesus kekatamo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Bahangin kaso paning pakalulumo, mitimawa kaming parati. King pamanalipaning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang paninayan ang pompagsadyan mi, in panyatang ng mitmong ligaya, ning talapanghabos ming Yesu Kristo. Huling keka ing kayarian ating kayo payan, ampon ing ligaya manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalik na ni kaming kasalanan, nung pansinan mong kasalpantayanan, ning banal mong kapulungan. Pamayapan may pompisan metong nga nagpangking kaburihan mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Antimo ang anak ning Diyos ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong king tanda ning pamisan metong antimong may kakapatad. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Ibigay ke kami kapayapan, ibigay ke kami Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan ning yatom, nuwan na rin mayaos king apuna ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon.
para karing makiramdam karing radyo at manalbe king online streaming. Ae makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayang pangadyan ngeni ing panalangin kang San Fernando, talapamingwan ing kasalpantayanang Katolika. O maligaya, dapat mapakumbabang aring San Fernando, at siyo kami kening arapan mo, pag-amo-amo mikeka, ing saupan mo kaming mikasikanan, kingke kaming kasalpantayanan, at maging talapamingwada kasana, king oras ning kaligaligan. Mipnong kapakumbaban, lalapit kami keka, kingke kaming panalangin. Bagitan tala po ngeni, king katahimikan, ring katamong kayadwanan sawop. O patulunan, ding sablang ipa, talapamingwaning kasalpantayanan Katolika, at kabanal-banalan at alasuyo, ding ari, ding sablang ari, mamilatan kasana, para karing pamangailangan mi, at dingke kaming familia. Parati mula sanang usukanan, dingke kaming pamuntok ning banal a kapulungan, at manimuna karingke kaming gobyerno. King karelang kasuywan, at pamanungkulan karing kekang memalen. Saupan mo kaming maging tapat a anak, ning Diyos ake kami ipa, at masugid at alatuki ning Ginoo, at talapangabos ming Hesukristo, kasan metong ning banalay Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pepasignangan mo kami king pamamangan iba't banwa, kabang tutuki kami king alimbawa ng San Felipe Neri. Parati kesa ng pagdulapan ing kabukod-bukod mong santungan ning kaya kaming biye. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ning ginuman tabi ake kayo. At keka At antimurin, bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing ipa, poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Umya kayo king kapayapan, king tula ning ginuya sanang maging sikanan yung. Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. San Fernando, ke kaming patulunan, panalangin me, ingke kang balayan, ing kapagalan, pasignangan, kabaning biyemian tabayanan, ing kasakitan, lingahapan, ing sablang maro, ipamingwa, aring banal makiramdam ka sa king panalangin